Ambot pa ka nila ron. A few inches later. Hoy, asan ta mo pa daw? Mga play, Sundalo. Kuyog ako, be. Di ka pwede, gamay pa ka. Oo, Jude. Saysay lang kasamang oras. Tara na. Ay sa! Punong sa! Sakita oy. Muna mga playay. Basin, murag pamilya man sila. Murag LR ra kaayo. LR? Long distance relationship? Magugma pod. Mura ra bag maujud. Pareha ko na sila. Kinsa man ma'am? Bugo jud. Kinsa pa man? Abi na ko kandeng. Lakaw na. Are ba? Saan naramday na? Ikaw talagang buwag ka. Dati kang dinigasan ka. Huwag ka nag-iah. Buwag ka. Anong kailangan kong gawin? Mga play mo? Lines kay mangumpay mi diri. Utok ba utok? Mura man sad. Awag ko nang naong anang usa. Murag naog swarta. Himo mo be? Oh, mga play mig sumbalo kay ganaan mo. Bugo dyan ni Moy. Kato salida ba nga? Na jumbi-jumbi. Dapat ito tsunami. Bugo mo day ka? Pariha lang yung mundo ha. Ikaw, nakay natabang. Oh, kana ding mangumpay. Kasi mo unan eh. Ikaw na ba? Ako man noon, si JR okay. Bart na. Si Bart ba? Bart good, ganang utukan. Utok ba utok? Oh, mao din ha. Ma'am, nana sila ma'am. Ikaw na ako. Ikaw na, oh, ikaw na. Ikaw na, ikaw na. Hoy, mga play mo or mapatuli? Natutulog man mo? Aribe, ikaw na. Sige, ikaw. Dunga na lang ni ma'am. Kinsay pambansang national heroes in the Philippines nga gasugod og capital G og nasa Chay kinanahang D. Ma'am, ako ma'am. Dragon Ball. Bugo! Ma'am, saan na kayo na? Doktor mo ka siya. Hala, siyan layan si Roy. Kay Bart. May pa. Doktor lagi na siya, ma'am. Oh, doktor lagi. Si... Hala ka wow good. Kamo man dayon. Si... Dr. Jericho Rosales. Yes! Tawat kami! Yes! Yay! Oh! JR ali. Ma'am, unsay masini mo, ma'am? Ngasay? May pagmanguli mo, mangumpay sa mo. Dr. Jericho Rosales. Anong kailangan kong gawin upang Number 3 to start. Utok pa utok. Start. Sige, share. Share. Ito start. Hindi ka. What's up, mga Kailangan! Happy 1,000 subscribers! Yay! Bigyan shoutout yay! Shoutout ko sa ni Jan Paul Sario nya. Shoutout sa taga-bugas nga akong kabarkadahan diya nga si Jima Juarez o si Jericho Raboy. Una diya. Special shout out to Ayan Roy Kauba and James Lee in Cabo. Shout out sa Gani, Jasper Tabanao, Jefferson Saranillo, Angel Saranillo, Saint May Saranillo, Claire Diaz, Maki Bakayoshi, Jasper Saranillo, Jasmine Saranillo, Ayuni Park, Melvin Vladimir Aquino, Kenji Rictos, Chris Antogot, Edren Anthony Ombay, Nicole Andes, Maria Kimberly
taga Malbual di ay. Kabadyan, shoutout dyan kasi kabadyan. Shoutout nila si Kaina, Chucha, and Ivy. Shoutout day ko sa kumbarkada sa Bisaya sila ni Jan Paul Toko, Jan Paul Intira, Iljin Tihidar, Ilma Tihidar. Mega shoutout sa mga watchers na Sandara Comigod, Adam Brusman, Benemerito, Aljon De La Torre, Asister, Almer Tanyukaw, Altisha, Shainalo, Libron, Ani Pakira, Andrea Nicole Borja, Andrea Banaay, Angel Duran, Antoinette Diaz, RG Pokong, Askia Mahusay Talmido, Aya Sotomayor, Binmon, Kaikai, and Charlie McKay? What? Charlie Main, Jasper, Hasin Raboy, Kasbita ko na Cheche, Nibira Bros, Chira May, Christian Pilapil, Claire Diaz, Clarissa Manalili, na ko na. Pokong, Chris Maria Busiho, Chris Antogot, DC May Saranilio, Danica Rose, Alfanata, Adrian Flores, Kasbita ko na pag Edwin Anthony Lumbay, Elizabeth Tigamo, and Evangeline Lau, Maria Busio, Pete Vincent Pagaso, Fredrich Culpable, Lydel May Ortiga, Gracelyn T. Rosalina, and Melka Gainsan, Janine Cantila, Jane Rose Rodriguez, Jillian Talido, Mako daw niya, Jillian Talido, and Johanna Diniga, Evanio Marcelino Hao, James Lee Buhat, and Josephine Saranillo, Riame Silusia, Gilbert Silusia, Edmark Bahaw, Michael Chloe Kaingles Nakila. Dapat ko mega shoutout sa mga special shoutout sa OGG Construction Supply. Sa OGG worker, shoutout ko ninyo Elton Jan Taipin, Gistone Taipin, Gmar Taipin, Alvin Taipin, Kuya Ricky Pilibanco, Kuya Popot ako Salim, Kuya Nini ako Salim, special ni Tio Miguel Silusia, Magdalena Silusia, Mark o ni Charney Villacorta, Roel Gonzaga, Ronel Saranillo, Sara Jean Tausa, o ni Kuya Vincent Libria, and Richelan Cabuenas. Shoutout ni Cristel Aris Vlog. Watch na ninyo guys. One guys, special shoutout kay Kuya Paris TV. Guys, mega shoutout sa nitabang namo guys. Sige ato sa iyang balay. Basta mega shoutout kay Miss Beatboxer. Niatag sa example na mo guys, and then nasa ubos. Thank you kayo guys. Thank you kay guys. Thank you. Happy 1,000 subscribers. Yeah! Okay, mga ball vines, hard to po sa Sundalong Freeze Man. Ito po. Nag-request po siya sa akin ng dagdagan daw po ng kuting box ganun. Okay, simulan po natin. Medyo lapit po tayo ng konti.